Hadirin wal hadirat rahimakumullah, acara seterusipun iki Kak Dinto ceramah agama pertama badhe sampayagi sareng Al Mukarram Kiai Haji Malik Hasan deka selerana waktu kaatur. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wajah ramina biasa nih bini lagal ramih makin geluh nang geluh bu bu jawab salam geluh pas semangat tinggi. Oke darah masih siap. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah semangat. Mohon pengajian ini mulai dengan kalau sementara ini. Ngolo ke salam sekalian lagi menaka ngereng lampanan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ben salam paneka doa ajunan doa ki mantermuka oleh selamat oleh barokah dari Allah. Amin Allahumma. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi masyaallah la yasukul khaira illallah. Bismillahi masyaallah la yasrifus su'a illallah. Bismillahi masyaallah ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahi masyaallah la haula wa la quwwata illa billah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa nastarsiduh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin habibi rabbil alamin wa syafi'il mudhnibin wa qaidil ghurril muhajjalin wa imamil muttaqin wa sayyidil kaunain wa sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa alaina ajma'in. Amma ba'du fa aqulu da'iyan wa mutadarri'an ila Allah rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Amin amin Allahumma. Samahatal ulama il a'izza, para alim, para ulama, para kiai, wa nakhusuhum bidzikri ajunan semulja Kiai Haji Baihaqi Bustami, ajunan semulja Kiai Haji Abdul Malik Sanusi, ajunan semulja Kiai Haji Yunus Usman Yunus beserta para kiai selain seabdina tak ngatoren asmaipun satu persatu. Namun hal kadito sangat tak ngurangin rasa ta'zim abdina, sestajana sangat abdina ta'ati serta abdina ta'zimi.
para sepuh, para bini sepuh, para tokoh masyarakat, langkong-langkong Bapak Kepala Desa Sokobana Dajah beserta aparat-aparat epon, sesangat badan kaula amul jaki, ajunan sedaja, para hadirin wal hadirat, sesami-sami muljaki Allah insyaallah. Tak ketinggalan sahibid dawah, sahibil farah was surur, nawar Pak Hemah, Suna Bu Hemah, pas Bapak Satuman dan Ibu Maria. Saya sangat berbahagia malam mangken, saya sangat badan kaula amal jaki, langkong timin ngereng kaula ajunan sedaja, kasokana areng sareng ngatoraki poci syokor da ajunan epon Allah kalaban sa areng sareng maus. Alhamdulillahi rabbil alamin, masyaallahu kana wa ma lam yasha lam yakun, wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Sikadima malam mangken kaula ajunan saja ikasokanin sareng Allah, yaitinin sareng Allah bersilaturrahim tempat sefa insyaallah barakah dalam acara saya sangat muljah egi kemto nyokoren sekaligus nyelamete atas lastarenah akad nikah antara kedua mempelai Anissa Bahar. Oh, maknya mana artis? Hah? Bener nih kan? Napa reng Jakarta apa di kantor napa? Punten reng Madura. Keng anya mah artis. Oh bagus. Anissa Bahar dan Mustafa Ali sekadima akad nikahipun bila nikah kan? Oleh seminggu ini. Ampun beberapa hari setepongkor malar moga akad nikahipun ejatiahya akdan mubarakan maksumah. Dan malar moga kedua mempelai paringati keluarga sakinah mawaddah warahmah. Ngereng arang sarang asokor alhamdulillahi rabbil alamin, masyaallahu kana wa ma lam yasha lam yakun, wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kalaban arapan malar muka papangkian malam mangken pengajian malam mangken apek tabarakah apek tamanfaah sehingga kaula ban ajunan langkong-langkong mantan si kedua padati orang seselamat ode etunya langkong-langkong deki saampona badan kaula ban ajunan panggil ngadep dakah rahmat epon Allah subhanahu wa ta'ala. Amin amin Allahumma salawatullah wa salamuhu malar muka selalu ke atar dak kusteh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalaban arang sareng ngereng maus assalatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah khud biyadi qaddaqat hilati adrikni. Malar muka kaula ajunan sedaja si hadir malam mangken tuan rumah ban langkong-langkong mantan si kedua kenging syafaat kenging pertolongan dari Gusti Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin Allahumma. Para bapak, para ibu sesami muljah, mangken insyaallah kiai si hadir telok iki. Situng Kiai Tenggolah Haji Abdul Malik Hasan. Si nomor 2 Kiai Haji Abdul Malik Sanusi. Si nomor 3 Kiai Haji Usman. Alhamdulillah insyaallah barakah. Engine wengi. Dan gula kesempatan pak kontor motor gada. Tapi mari namun Kiai ampon alengki Rabu, ampon alengki berselesah tuli tok-tok panitiahi. Malai tak bit-abit enggi. Abid napa sekeca? Abid. Pengajian siap kol berapa? Kol 2. Kita napa cak reng kiai na telok kol 2 tak napa mun ka seorang kedua kol 2 pak kelenger redinang kok. Gina bangki. Mon saja mebang mangken ampon pokol petok
setengah belu kurang 5 menit uip oneng uip napa waktu Indonesia bingung bingung gara-gara mangrona gini bangki sejam bang ke setengah belu pas dekik setengah sanga setengah 10 mun 2 jam bang takar kal 2 siap 2 jam tak kulina yang mon pada siak kuli situng make gula ambu lagi ya angge angguan aku lihat ya maksud aku lihat bah molero yo mau tak aku lihat sekali dengan nang mayit deh kana angge na angge pas siap ini kalau sampai beri dearan nih ya nih kemarin sampai ada sampai tak kira ngidi ngaki ke pengajian nih terus ya pas pengajian malam mangken terang ngakinya jelas nama punten ongguan risiko pak tanapa risiko na tersinggung siap tersinggung dake pak ada bu merek ya ilah behegoa siap pere tak bekel gimon alhamdulillah ampun ngereng mangken Indonesia perapaan gawat corona mon etisa alhamdulillah tapi mon coboh porong mangken sajen gawat robana protokol kesehatan mon norok protokol norok aturan kesehatan corona sampean orang tak pate oleh keluar dari Roma nengi Roma meloloh jalakoh jalan do jasaka cek namen padih cek nga pakan apa sapi nah jual sapi nah ini ke protokol kesehatan mon tak penting tak oleh keluar Roma mon penting ngare ya keluar yang gini bangki avalanche kalau keluar terus nomor 2 mon keluar harus pakai brungso apa nyaman tak tahu kalau saya ngocan apa karena stiker oh masker saku brungso padan ban sape wa monasaka kan brungso ay male tak bi gembi te sampean mun keluar brungso ay nyaman tak usah male tak bi gembi man kaman engge na wengge saya nomor 3 spesial distancing jan tauning napa tak oleh jaga jarak tak oleh maksem pengajian ngane ka tak oleh maksem ngane ka salah nih ka engge na wengge neka mon protokol corona tapi mon kedua mempelai Anisa Bahar ben Mustafa Ali cak acem-ngacem ngangkui protokol corona pasti malam aburungso dalam mata gembi engke mon tak aburungso apa dari mereka Mustafa ben Anissa aburung soah tak usah lain tinggi pas kau tu jaga jarak muntedung situng korse timur situng korse barat situng di pan timur situng di pan barat ya tak detik tak detik tinggi na banggi engke maka napacaan situasi napacaan keadaan engke ke mantor sehat agapi alhamdulillah mantar corona ni ketuli tada amin Allahumma orang sokobana sehat kapi amin Allahumma orang Indonesia sehat kapi amin Allahumma amin ban malam mangken nyalametin mantan engke na engke anak pemantan mek kau tu islameten jak reng la nyaman orang abene orang alakene kala nyaman la seneng janeng kina bangki tapi kau tu islameten apa napa cek parlona duana para ajunan saja Pak Satuman ben Pak Nawar ngoatore lengki ajunan parlona nyoon doa bara lah tak pada hosok lah
lah jeling kan asek mara tulian lekah teer tinggal kau apa penengku ya kia lah tak na babon lah bagian ngak ni ka yang kau lah tak burung sok ya ya bon tarik cepat pas tulian teer ampun ni doa ki malar muka Anisa Ba'ar bin Mustafa Ali oleh barakah dari Allah, barakah agamana, barakah ilmuna, barakah ma'isyana, barakah rizkina, ban malar muka Mustafa Ali ban Anisa Ba'ar tuli parengi katurunan. Arten cak maturat tuli andi a dari mana kira? Setuju mun tuli andi anak dan sampean setuju dan selain kadang bodoh saya tak setuju taan kalau candra andi anak pong ki ngodah tuli pa banyak akabaya karena memang dianjurkan bi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Can gula eman ke eman pengajian mator mun masalah mantan eman ke eman pengajian mator orang keluarga ni kepada dua program gini banggi padanya mana KB sepertama KB keluarga berencana 2 anak cukup beda tada beda kelai bunda beda. Nah, memang dianjurkan. Tapi nomor 2 KB keluarga besar senganjuraki semakon Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gini bangki. Karena 2 program ini terserah ajunan. Terserah ajunan ngereng sekama, ngereng program KB 2 anak cukup saya tapi ngireng program Rasulullah mabanyak anak lebih sa toreh ya toreh tinggal gula ningkuh tak apa ake capa gula si ake capa gula si akulunyua gini banggi ngireng program KB saya 2 anak cukup ngireng program Rasulullah lebih saya kenapa mikten gula motor lebih saya beda sarah ada dasar memang perintah orang akabin orang alakibin ini penika perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya anda jalan ada regapi. Bismillahirrahmanirrahim. فانكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم. Perintah bi Allah mana bi ampon depak ka waktona akabin pakon pakabin pakon palake reng lake mun la depak waktona akabin pabini reng bini mun la depak waktona alake palakeen engina wengi anapa bahaya takok pas ngelakonin kelakuan setak sesuai ben aga palakeen tak usah kok takok debun Allah iyakunu fuqaraa lamun ban jika pi fakir yughnihimullahu bin fadlih Allah bekal masoki kalaban anugerah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jakok takok bisken takok tak andik sedaara takok tak andik lakok justru reng lake mun la abini pas andi lah siang malam lah kau nabas engki namanggi engki Allah saya menjamin dengan catatan kulaban ajunan
aniat papakus abini aniat alake aniat daka ananda anisa bahar ban Mustafa Ali beda di mah Mustafa Ali dah beda di mah beda tedung na tedung bajari ya beda dalam kedengake mon sempat mirengaki Mustafa ban anisa bahar ban selain bane eki ini kabar loh kaulaban ajunan akabin alakeh abini lebih dulu kotu aniat mun Mustafa Ali ban Anisa bahar kita aniat tore aniat mulai mangken ajunan juga sekita aniat alam be setak niat alam be mangken aniat kia mangken eki alakeh abini kotu aniat karena panapa niatul mu'min khairun min amalih niat orang mukmin lebih bagus ben kalakona likulli mri'in manawa orang ini karena bacaan niat dah niat saya pertama adasar ayat Al-Quran buruh fangkihul ayama minkum ila akhirih niat ngireng parentanah al dadi alakeh abinih kento iba pakaje alakeh abinih iba maka kotunia mun eniaten kuncurna sajon banyak niat saya pertama ibadah ngereng perintah Allah kita alako lah oleh kencaran napa boleh sampun aniat sotoja kelakuan sotoja aktivitas sesiang semalam senyare tegangan sealandu sealako panapa sotoja oleh nilai ibadah alhamdulillah ini perintah dari Allah mangkala karmun perintah abini perintah alake sakabina orang kencang enggi sakabina orang sama semangat tak semangat mun abini semangat tak semangat mun alake tau sa paksa tapi mun salat mun salat la itikanin lebat adan hayya ala salah sialandu sajon hoso alandu enggi na manggi sadeti tokang sajon hoso akereji siawal cual sajon acemeng enggi na manggi tapi pun urusan abini tak usah olok tak usah soro enggi na manggi enggi saya pertama niat ibadah kalaban dasar ki buruh lamun ajunan miskin insyaallah di Allah taala ipaso bahkan pada dabu bani hadis kalamus sahabah iltamizur rizqa bin nisa nyari rezeki baan sabab orang bi artena reng abi ini bani sajan bangkrut bani sajan miskin orang abi ini sajan orang abini sajan sambor orang abini sajannya saya tak tahu nang jadi noro yang gini banggi alhamdulillah iltamizur rizqa bin nisa bada utlubur rizqa bin nisa teti cek ter kabater engki nomor 2 ngireng lampana Rasulullah kan Rasulullah adabu an nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaisa min nikah jeriyah kabin jeriyah tang lampa dabuna Rasulullah saya maka niat saya nomor 2 ngireng lampana Rasulullah niat senomor 3 engki panikan nyelametaki syahwat nyelametaki karapan nafsu karena setiap orang mesti andi syahwat mun orang normal bapak mun orang normal engki selake tero tak tero kareng bini sebini tero tak tero kareng lake bu Mbak, tero tak tero kareng laki, Mbak.
Tak kira jawab. Padahal lebih teroreng bini. Mungkin apa ki? Tak kira jawab keng todu sopolan lebih tengki orang bi. Ini mungkin apa ki? Pakun mon orang normal ya kecuali mon bodenjok engkau tak tero kareng laki. Dan sebini jok kok tak tero kareng bini. Ini kata normal wan. Mungkin apa ki? Sampai Kanjeng Nabi ada hubbiba alaikum min dunyakum salas. Hubbiba alayya min dunyakum salas. Al hadis au kama qal takok kelerah. Dapun Kanjeng Nabi sekali buri nengkok nang urusan dunya nabaan kapir ya telo. Anisa reng bini dua watib ban awam room. Nika sepaling ekale buri Kanjeng Nabi wa ju'ilat qurratu aini fi salat. Kanjeng Nabi ting as-salat panika cek semangat tah artinya sanika. Engki napa engki? Engki pakundero. Engki napa engki? Mangka dianjurkan abini karena ada ting la abini pas nemu kenengan sampean mari abini Mustafa mari abini lah mangken lah tak usah lat ngolati orang lain. Engki napa engki? Sesuai dengan hadis ya ma'syaras syabab man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj. Kaula muda ceng lanceng mun la depak ka waktuna abini arapa fa innahu aghaddu lil basar binir ya mametem ka mata. Artinya mametem ka mata saporana sampeyan ting keluar nemu bengkong nyen molonyen. Bada tak ada bengkong nyen molonyen. Osom tak osom bengkong molonyen. Osom tak osom. Uduh jak ting ka pasar belongkong ko masyaallah. Ayul kiul. Engki napa nggih? Ayul kiul pas celanain pasar. Uduh celing di budi masyaallah mun sebek lempo. Ya mun sekoroh pangak lajengan pegak jadi. Engki napa nggih? Mun selempo pas celanain levis masyaallah. Tinggi celing di budi pah pada ban kentong. Tinggi celing di ada pada ban sabun negip 5 kilo. Bada tak ada. Allah reng bini mangken ampun tampil porno. Reng bini mangken tampil menggiurkan kareng laki. Maka mangken banyak pelecehan seksual terhadap reng bini. Engki cak gelerwaki mun reng laki ngelakoni kelakuan saya tak sesuai. Karena apa? Reng bini mangken ampun mulai tampil menggairahkan reng laki. Gini bang. Aduh, bila reng bini andi tandon. Reng bini andi di mah tandon dah. Berwiki. 2 jok rajon bentang cetak reh. Pas puntu paseret kausin letu tandona. Mungkin apa mungkin? Allah saya celing kayak laki gua. Mungkin apa mungkin? Aku lu nyok eber tak aku lu nyok eber. Make ku lamun nemu gak nih kayak luar pada aku lu nyok deh. Mungkin apa mungkin? Engki keng bolan andi bini tuli mule ke rumah. Tuli mule. Mun nemu pan-papan di luar tulimu ada apa? Sebada nangi luar persis ben binin saya dalam saya Roma tak bita aja sangat tak bita barang apa ada kapi ya kadang pada sekenian pada serajaan deh anggih pada sekenian pada seraja pada setakar ngak bental Anggih. Gila terima pada mulai menemu pan-papan nemu ngak bental luar tuli mulai ke bental gini bengkona. Padoh nih oneng aing nih kah? Oneng aing nih kah? Aing apa deh? Aing labini. Labini. Aing nganga. Aing pote. Aing asli aing pote. Neka mon ebedai ngak kenikah neka aing putol tinggi mangko tebri aing kena are din siapa lagi baru kana
ulan laluan kaguna ke haki ni engki kaguna ke haki barokah jelas mun karen kiai ini barokah maka mun badah kiai namoi kiai namoi kata lima sampian angkai aing banyak benih malia kemian angkai aing banyak bitong teh parlo karena ini ka inumaki kata putra na sambian kapi insyaallah teti orang alim ni ka gula malay alim kia ni lani ka aing asal lani ka aing nang putol tinggi mangken ngalay ka gelas pakun aing pakun pote ebedai gelas pakun aing pote ebedai putol pakun aing bo make yenum nang putol rasana pa yenum ngangkui gelas rasana pa esabe kaleper rasana pa bau be rasana aing pote esabe kacang kelongan yenum pa ebedai gelas dari emas rasana pa cuma bedena saya tak padah binin sambian nang binin sambian ni karasana padah kun cuma casing saya tak padah casing atau casing HP bedena HP roh casing saya tak padah mun esen ni dalam persis cuma karena bedena gentengan bedena lebih menggairahkan cara nginum nyaman coba bedena kotor tapi aing berusaha bedena kotor sengkes nginum engkina bengki maka mun nemui luar mule rasana persis ada ben se luar wah tak kira jauh tak jauh persis kengkun bedena saya tak mangka andi bini pabur se rabet bila malam Jumat para om asai mungkemung jadi kepi engkina mengki ya jareng kadang reng seporan apa reng binin sekone iki seporan apa iki seporan terang lagi ya bu tak bekel tak ngamukah bu reng bini mangken kadang mun neng ben selake neng iro mana pasta dimandi Maria kola koi dapur la paste dunga kentang yeseng kaselake senyemah Hasim bau dah iya laga pibadah pasta asikat enggina banggi coba ala koi dapur reng bini ya tore kasaba ya tore tapi mulai dari sabang mulai dari dapur masuk ke dalam juding kurdut kapi sikat kikinya sikat cok paling jeleng enggina bangki pas semprot bi minyak om mama gila bini semprot jiyana muni semprot para om lengket tak lengket selake ya jareng ting mun ban selake pasko tangan labir kelibir cat lakar landi anak telok sepora bu ye andi anak telok lapek kalapek ko tangan bir kelibir telo bulan tak isasa rok delma ada beda pin sepit ya seng kasih bolong coba pa fresh mun neneng ban selake ngangkui kotang seseret angka ya para kada buka lepek si penting gor para pani jeling tinggi takun cuma gitu kan engki napa engki engki latinen kengce terlalu bu setin ratin cek terlalu bu karena mangken osom lain canak kana saya ngak pas sesuai ben selake make adanten make mulia budak lihat kemampuan salah
semangken beda sendelan canak kanak nasek kuring bedai tobung aku alangker sebini aglowing selake ambung soko naker-ker obu mun entara ka pasar sebini pah glowing engkina bangke apa juga nak ngangkok pemilu kan nak tukang tuum atau leden nada terus engke reng bini ni kau tu fresh dora masalake se senenga dara masalake se butaan ng Roma ya selaw selake ya man bi selake bahi meliaki beda pipa nomor 4 ruwa pating lemari mandi pahi gede beda buru tabur tinggi cilengaki persi tinta teti nggih napa nggih engke lareng bini kotu papakus pak tingin tara ka pasar si asemprot kapi tingin tara ka pasar agincuan lah mangken badan nih nama nih HP ini kawan HP ini ka neka HP kada luar sana nih pak nih HP tak pate genteng nih ngi bani tak pate HP kada luar sana ka HP pecetan bila benek mungkin naku HP Android ngangkui HP pan-panapan esena ese apsaap bodoh tada esena HP na apsaap tayo sa telepon cukup lebat apsaap engki pah bodoh sekakus engki na bangki aduh masya Allah maka banyak orang bini sehalingku engki na bangki benekun sandal si halingku magi orang haling magi kek lakin kempang halingku engki na bengki engki sengak mun la andi bini latinin bini nak mule pakun pad rasana pad kun cuma kesinga engki na bengki kesinga beden akun setak pada engki na bengki maka ampun terus mak bersegi tak ideer bodoh selama deh ampun ya torek tahu sadus marin tinggal mari langsung peleman tak kira beri boleh ini terus ada pun gelak beda 2 program ajunan terserang ngiring seka amma saos ngiring se program 2 anak cukup ya toreh ngiring program mabanyak anak itu lebih bagus napa dosa lagi dawun Rasulullah nekasih dawun Rasulullah tanakahu tanasalu fa inni mubahin bikumul umama yaumal qiyamah patang nikah buan kapi pabanyak anak iya pada iya kena engkau lojeng lah gelak yang tak jak ngocak dawun Rasulullah pakon akabin tinggal akabin pakon banyak anak ada apa mun banyak umat Rasulullah sengkok seneng sengkok bunga sengkok bangga deki nang akhirat maka banyak anak niat membangga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak keturunan membangga Rasulullah sajan banyak anak sajan banyak rezeki engki na bangki andi anak ning 2 siapa orang naik terus lagi ya tak tersinggung ongguan tak ngamuk andi anak neng 2 sesitung tokang ngat 2 jam terus sesitung tokang ngat tu tak tangkah rosak tak rosak bodoh tak bodoh andi anak 2 pada tak dapor pas yang tua nama teh lun pulun kereman ke neraka kereman apoi dari neraka kareng tua nasi badan nang kuburan deh engki nama engki anak naudzubillah tati orang meleng tati orang kurang ajar lun pulun
apaan saya mate keremin bahkan anan terpengaruh narkoba Arab apaan selamat nang koburan mungkin apa ngi ani anak sampai lema sesitung apal Quran sesitung tadi imam masjid sesitung tadi kiai sesitung sosial masyarakat nyaman tak nyaman ring tuan nama deh alhamdulillah makanya tak beda saya tak bener cuma dua saya bener telok wah bunga tak bunga ring tua engki rezeki urusan Allah rezeki urusan Allah makanya tandi epak banyak orang saya tandi epak pakun ada dan gula tandi epak dan gula abah dan gula saya tahun belum polo telok dan gula ki umur 20 ki berapan tobutan biaya dan gula kabontuk dan gula setretanan 14 dan gula nomor 14 bungsoh dak ngudeen tobuk aing sosok gaonggeun engke abah dan gula seta dan gula berapan tobutan pendidikan alhamdulillah iba mangkat biempuk dan gula mangkat ke Sidogiri abah seta dan gula muntuk ke Sidogiri dari Sidogiri ngalai ke Jawa Tengah ke Lasem dari Lasem ngalai ke Pakong ke Pontuk sing ngeber tabingah pas tak lengan lian boleh makilah tandi reng tua Allah saya ngatur enggina bangki berapa banyak anak yatim orang saya tandi reng tua tandi mbak tandi embu kulaban sambian sebanyak tandi pak tandi embu ada tak ada araji tak araji pada kapi andi bagian dasar nang Al-Quran wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha barang si ajalan itu nyari si odi nang kita sepumire apa pokon odi ajalan rezeki na tanggung al manusia rezeki na tanggung al mano tanggung na al tekos tanggung na al cek beda tada rezeki na ajam beda tada rezeki na lempo tak lempo ajam kor tak japok keringan engkina bangki olah beda tada rezeki na bodoh kapi sampai olan sampean ilebeda nih ege bah gaga tak kau mengal to olan sampean nang leber sampean nih kor odi deh kor odi pas abi beda tada rezeki na beda setiin bas tapi makilah abi nih muntah odi eja bawa kencing manis jelek nang daya engkina mangki abo rezeki na bon lay setiin bon lami lobi labada bi kombiin tapi tak odi ya jak ben sebene ka malam Jumat ka aja bab selake ngantok engkina mangki cak terkebuatan rezeki setaja dari Allah sampai manusia sebeden lim tabu nembu napa nyamana paji tinggi paji sebeden lim tabu nembu mulai odi mulai beri ruh bi Allah badar rezeki bas badar rezeki dapat rezeki paji ngakan lebet infus paji rezeki lebet infus putolan apa saya koce tamu paji setiap paji mesti ber tamu nih dari tamu nih ber selang telokelan masuk ke bucil lah tugas tamu ini kan nyerap vitamin saya rembu ekerem ke paji lebat bucil apa karena colok kita berfungsi gini bagi colok kita bisa berfungsi tak bisa ngakan tak bisa ngucak mata kita berfungsi kita melak artinya cek saya HP lengkap tapi kita diaktifkan tanang tak bisa akulih sokoh tak bisa bergerak kin akulih tapi tak bisa dimanfaatkan yang gini bangki kopeng kita ngiding apa otak kita berfungsi mun pas fungsi yakin bahaya
badan leng tabu bisa ngike abu keke tabu nembu keke hah sepaling bahaya mun tanang bisa akulih bisa ku neku apa ngirem etaku pas etaku in mainan di anan in mainan etaku angocapan ocol jonge enggina bangi kemto kemuliaan Allah, kemto kehebatan Allah, kemto kudratullah. Badan yang ilm tabu, lay beri rezeki bi Allah. Gini bangki, sudah ada rezeki. Napa boleh tinggal keluar? Mata berfungsi, colok berfungsi, kopeng berfungsi, soto jana berfungsi. Pas bi Allah siapin rezeki sebanyak. Lebih Madura, lebih Indonesia, namun tungkat abua, mun Indonesia, namun tungkat abu, kabung ke andro, taman, abua tak abua, tenggeng, letaki, abua tak abua, meneng Arab macam-macam, kaju lebok, kaju sebanyak kapung, sebanyak buan, sebanyak daun apa taman, ia tadi tungkat jadi. Yang kena bagi rezeki masya Allah rezeki banyak kor kenceng sabotasen cukon masya Allah anak pareng Indonesia ni kamak korang meloloh apa meloloh Arab orang sebanyak mayoritas orang nyari tunya meloloh agama tertinggalkan yang kena bagi coba Mekah ada nama Mekah ni kata ada buaan sebada kun kormah tapi kudong Mekah tong gontong samangka tong gontong sampai setoja sembako lengkap nang Mekah padahal tak ada tanaman tak ada napa kunco mana apa kormah tapi lengkap apa reng Mekah ibadah kapi kapan lah waktu salat tutup salat kapi ke haram siapa gangan kuni tutup labun ya mendina macam-macam tutup labun lobar tak lobar ya macam tutup labun lobar mendina tapi menangi Mekah karena agama sepak ada agama aturan agama maka alhamdulillah Indonesia setengah Angkina bangki, surah salat tak salat, surah tahajud tak tahajud, aduha tak duha, ngambuaki akal, ngambuaki kekuatan, ngambuaki kesehatan tak ngambuaki Allah, ya lun pulun bi lako. Angkina bangki, lun pulun bi lako, lako ni ga tai santai, giga bagina salat, dapat bagina tahajud, angkina bangki. Engki mangka parlo doa ki mantan si kedua doa ki malar muka barokah malar muka selalu kenging bimbingan dari Allah subhanahu wa ta'ala darma male odina barokah mun odin barokah mun ilmu na barokah agama na barokah insyaallah jadi orang sukses oleh tati keluarga sakinah mawaddah warahmah amin amin Allahumma amin kemto separloh mantan kemto engki na bangki engki masalah pada Rabu Ambon Rabu sekali aki ada apa mi perlo itu aki karena orang abdi ini kemto bani kun nyaman meloloh akan mengalami rintangan dan tantangan di dalam keluarga engki na bangki engki maka perlu doaki malar muka dati keluarga sakinah mawaddah warahmah bisa acalanaki kehidupan sesuai dengan agama maka dak ka Anisa Bahar bin Mustafa muntro odien sampurna ngireng
ngiring agama patakok dek Allah sapan pana kau tu sesuai ban agama dalam kehidupan dalam keluarga sesuai ban agama atau kengah sesuai ban agama setiap pejabat sesuai ban agama atania sesuai ban agama maka fa insyaallah odi bekal nyaman tentrem oleh keluarga sakinah mawaddah warahmah amin amin Allahumma amin. Para Rabu sesami mulja ampun secam dan gula kini kata salah satu kiai ampun Rabu nyoon bangapora atas jaga topalan sejaga cangkolangan malar moga tatia motivasi dak katan kula tibi pribadi dak gondo para ajunan sedaja kabing keng mangken kau leban ajunan sajan mapender kalakuan malaikan kula ban panjenengan tati orang si sukses odi itunya sampai ke akhirat amin Allahumma amin sekadinto si bisa ya toraki di badan kaula orang langkungan nyon bangapora dan Allah wa iyyakum ila tariqim mustaqim summa assalamu alaikum wa alaikunna warahmatullahi wabarakatuh.